خوسر بسکنه نبرده تو چی دستی خوسر؟ ازت هفشل ببن باز ندن بنرن آب چو خوشه ورن به آبه بلیزن ورن خوسر ده ایجار وره بر اما تزف بکن بسکنه نین ازه وشل بکن ام تزف بکن و جاره ام تشلو بل بکن هون نگارن هون نگارن بجی اف گرگروکه گرگروکات اف چه حاله ویا وسا هون تفشل بونه به وی حالی هون نگارن تکیون هندر مخابن پشو تو جی نگاری تکیوی هندر ما تو حاله خواه نبینی خوسر و پشول موسا کرن هما هر دخوازن بلیزن tam min ev zef dikir tu hatî lê niha ez jê re dizanim ez ê wê texim nava avê ez dixwazim tikem avê hinekî avjeniyê bikim و گوت آفجنی ایرو تام لگوری آفجنیه یه آفژنیا چه؟ ده هایده بچین خو آماده بکن و ورن ایرو اوی روژه که گلک خوش به گرگروک ام بچن کو داره ایرو امه هرن شکفتان بگرن ام دچن نافچه یا لجه لور شکفتن برخلینه هنه از ناکه من درش کفتن کاتا گوتو بامه بچن آفجانیه بکن گرگروک راسته من گود هونه لور آفجانیه جی بکن دشکفته که برخلینه ده آوه که گلک زلال ده هرگه هون دگارن هم لور بگرن و هم جی آفجانیه بکن گرگروک گاوا ام بچن ور امی راستی چه ورن؟ اف شکفتن خوزاینه جبر خواه دناوا دمه ده چه بونه لی بریانه ها به 1000 سالان مروف لور جیانه چاوا مروف دشکفته ده جیانه یانی؟ ماوانه دزانی مروفین بری دشکفتان ده جیانه خواه دوماندنه مروفین بری چما وک نهاجی خواره خانه چه نکرنه؟ یان جی چما ام نهاجی دشکفتن ده ناجین؟ تشتین هون دبیجین تف راستن من تو دشتی فهم نکر مراق نکه خوسر هونه نها تف جی فهم بکن مروفین بری جبوک خوش باران سرما و حیوان درنده بپارزن دشکفتان ده بجیه بونه یا ها؟ او آوا که من جوارا بحثا وی کربو اوه بنرن چه آوه که زلاله او آو هر ده هرکه او دچه دگیجه جمع دیجله ام نهالی کلک سوار ببن ام دکارن بچن حتی پرا دهدری بله بله هون دکارن لدی ساجی حتی پرا دهدری نچن امه داویه بچنور نهال شکفتن برخلن تیر بگرن از لور لحیویا ومه بخاطر ده خوشیکه امی کار بن لگیلک دورم بگیرن و تو دکاری لوی داره وینه آنجی بکشینی بجی وینش کفتن برخلینه ام هاتن داوی اره ایجار امی بچون که داره از باورم ام وی ریه بشوپینن امی هر شکفتن جوره جی ام جبر هر کشن اوی باشتر به بر باشه ده هایده ام بچن
tariye. Em nikarin tigevin hindire we. Ve caret tu rast bêjî Xweser? Em nekevin hindirê wê baştir e. Manê ji bo em bikevin hundire şkeftan em heta vir hatin. Divê em li her deran bigerin. Ez jî dixwazim lê hindir gelekî tariye. Em pêş de biçin jî nikarin bibînin. Pişo jî naxwaze em biçin hindir. Pişo dibêje fenerên me hebin em dikarin heta dawiyê şkeftê jî biçin. Gel geruk dejmerin ne götü bu ew şikeft ew qatarî û mezinin. Axir fenerên kewê hebûn. Bi saya wan me dikarî em her derê şkeftê bibînin. Taybetiya şikeftan tarîne ji xwe. Tenê deriyekî wan hene û gelek caran ev derî jî gelek biçûk in. Lê baş e we çare jê re dîtiye. Vê carê wê ne çawa derketine ez jî baş nizanim. Deka em binêrin bê hûn li ku geriyane. Ev şikefta yekem e. 87 metre dirêjahiya wê heye. 20-25 metre jî bilind e. Di dawiya vê tunelê de sê heb nivîskehên mîxî û du heb jî rolyef hene. Ev nivîs û rolyef ayîdî qiralên Asûrî ne. Me li ser zinara hinek wê nedîtin. Ji wan wêneyên we dîtinin re rolyef tên gotin. Dîroka wan jî gelek kevne. Ez jî dixwazim wekî wan çêkim. Li ser zinaran çawa çê dikin nizanim. Her tiştek teknîkeke wê heye. Di nava demê de tu dikarî wê jî hîn bibî. Ev der jî şikefta duyeme. Şeklê wê sêgoşe ye. Dirêjahiya wê nêzîkî 500 metreyî ye. Bilindahiya wê jî 20 metre ye. Me li wir jî şekl û nivîs dîtin. Ew şekil dişibiyaniye şikefta din. Hûn rast dibêjin. Di vê şikeftê de jî rolyef û nivîskehên Asûrî hene. Ev yek jî dide xuyakirin ku Asûrî demeke dirêj li vir mane. Di van şikeftan de demeke jiyan e. Wekî din jî hin bermayiyên beriya mîladê yên 4000 sal berê hatine dîtin. Ev jî şikefta sêyem e. 200 metre dirêj e. Ev şikeft ji du beşan pêk tê. Di van şikeftan de şeklên ecêb hebûn ha. Me jî têr dernexist bê ew çi bûn. Şikeft di nava salên dirêj de ava dibin. Gelek caran av zinaran dihelînin û şeklên gelek balkêş derdikevin meydanê. û ev jî şikefta çare me. Binêrin li aliyê pêş yê vê şikeftê qadeke gelek fireh heye. Li paş jî qadeke teng heye. Li aliyê fireh di serdemên kevin de mirov li vir jiyane. Em çawa fêm dikin ku mirov di şikeftan de jiyane? Pirseke baş e. Di şikeftan de perçeyên seramîkan hatine dîtin. Dîroka van perçeyan dîroknaz dikarin bi rehetî derbixin. Ji vir jiyên fam dikin ku di wan serdeman de mirov di van şikeftên xwezayî de jiyane. Em hatin dawiya gereke din. Îcar em ê berê xwe bidin aliyên din.